I pozdravljeni danas igramo Clash Royale. Ovo je Hakovani. Evo vidite. Hakovani Clash Royale. Uzmite karenu. Vidite. Sad ćemo otvoriti Super Magical Chest. 680 jenova, Legendary, samo da smanjim malo, znači ovo je Hakovani, tako da ja se molim Bogu da dobijem neku Legendary kartu, sad bi trebalo bude, oh my god, ljudi, dobili smo Ice Wizarda, super, ekstra ljudi, Ice Wizard, super. Ovdje mi imam free čestić. Pazite ovo, 707 gold, Spear Goblin, Peka, Dark Prince, opa bato, super, Defreeze, ekstra. Sada bude jedna epic karta, ništa, a slabo. Upadajte ljudi u ovaj klan, mada, friendly battle, nema nikoga u klanu, što je jako loše. Otvorit ćemo još jedan Super Magical Chest, čisto radi reda. Odigrat ćemo jedan battle sa Dark Princom, Royal Giantom, Royal Giantom, i Ice Wizard. Idemo ovako tu, idemo na battle. Pa se to. Gledajte koliko eliksira je max. 9, 10, 11, 12. Ja obično čekam do 30 eliksira i onda bacam karte. Evo, pazite to. Pazite to. Pek. Lava Hound. Pogledajte vi ljudi ovu bleju, brate. Gledajte koliko Lava Houndova sine. I ovdje samo izabacimo to u jednu arčerki i to je to. Još jedna Lava Hound. To, brate. Gledajte ovo, sine. Vidite ljudi, ovaj dek je super. Evo, pobedili smo već 3-0. Gledajte do like. I evo ljudi, pobedili smo jako lako 3-0, znači sa Hakom je ekstra igrati. Evo, pobedili smo, otvorit ćemo još nekoliko čestova. Tako da, ljudi, to je bilo dosta tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo skoro, ćao!